Because Abulyatama is, they said it's a kampungan. Bapak mematahkan semangat saya. Hari ini mengundang seorang mahasiswa asal Filipina yang sedang kuliah di Universitas Sekolah. Ya. Namanya adalah Mary Fik. Yes. Mary Fik. Panggilan? Mary. Mary. Ya. Mary ya. Ya, Pak. So your name remind me, mengingatkan saya seorang penyanyi terkenal ya di tahun 90-an, penyanyi asal Filipina yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Maribeth. Dia orang Filipina. Orang Filipina. Oh. Lagunya yang sangat terkenal itu Denpasar Moon. Oh, I will find that. You find that and you search in Google. So this song Denpasar Moon is very hit. So she knows how to speak in Bahasa Indonesia. Ya. Ya. Dan mungkin Maribeth sudah bertukar kewarganegaraan sekarang. Saya tidak tahu perkembangan. I don't know the situation. Mungkin dia sudah jadi WNI tinggal di Jakarta atau apa. Itu sangat terkenal. So maybe in orang-orang yang seumuran dengan saya, kalau ditanya Maribeth itu tahu. Oh. And Nanti saya cari nanti Pak di mungkin Google. ke depan ada yang Mary Fik juga akan tahu ya. Minimal orang-orang di Banda Aceh sudah tahu Mary Fik. Yeah. Sedikit. Ada yang tahu. Tahu tujuan saya mengundang Mary kemari? Ya. Apa? Berbicara cicat tentang tentang hidup dan perkuliahan saya di tempat ini di Aceh. Sebenarnya saya ngundang Mary kemari untuk melatih bahasa Inggris saya. Oh ya? Saya juga mau belajar bahasa Inggris. Because very long time I don't speak English ya. No friend to speak English. So you know Bapak, kenapa saya datang ke sini juga? Mungkin karena tidak ada kerjaan lain. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Terbalik Bapak. Oh ya. So sudah berapa lama di Aceh? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Tapi pernah di sini waktu 2014. Yes. Sudah pernah sebelumnya Ya. 2014. Ya. Terus come back to Kembali Philippines. 2019. Terus 2019 balik ke Aceh. Ya. So why you choose Aceh or USK for your study? Because you can choose other universities Yes. in Indonesia, maybe that have lebih tinggi rankingnya. Lebih tinggi. Atau memang tidak ada pilihan lain? Tidak, ada banyak. Ada banyak, oke. Bukan pertama-tama Pak, I tried in Medan. Okay. Saya mulai di Medan, di University Medan. I went there and then ada juga Prima. It's an own Chinese, Chinese. University Prima, Medan. Yes, I know. but the first is University of Medan. Medan. So I went there and they talked to me and I said I want to study Bahasa Indonesia as orang asing. And then they told me you can, but they said but you need to pay as orang asing, not a regular student. Okay. So I forgot already how much, but I talked to the dean of Medan and she said you're going to pay this amount. I'm so shocked. Okay, very big. Expensive. Yeah. Yes. So right now you got scholarship or no? I had a I'm having a scholarship Ada beasiswa, in USK. Yes. So I did not pursue because I don't want to study. If there's free, why not? Or if there's cheaper, why not? So I'm gonna take that. So also in Prima, because when I came 2014, I actually knew someone in Abulyatama. Kenal seseorang di Yes, Abulyatama. and I started to study there. But my bahasa is still zero. It's very minimal. Oh, sudah pernah kuliah di Abulyatama? How long? Almost 2 years. 2 years? I think 2 years, yes. As a student because I wanted to be a translator Okay. for projects and Yeah. proposals. Okay. But then my bahasa saya di Abulyatama sangat susah. Maksudnya sangat susah gini? No progress, you mean? No, terlambat. Apa namanya? Slow. Slow, ya, tidak cepat. So Because situasi pengajaran, the teaching situation. it's not really like that. Abulyatama helped me a lot as well. Tapi at that time, my bahasa really is not good. From your insight. Yeah. Yes, and I don't usually talk to people. I don't have many friends.
tidak punya banyak teman. Oh, masih takut lihat orang Indonesia. You scared? Iya, bukan scared tapi mungkin karena mereka gak bisa berbahasa Inggris juga saat itu. Oke. Jadi tidak ada yang orang bisa paham sama saya. Oke. Dan saya juga tidak bisa paham sama-sama kami gak paham. Pusing sama-sama. Jadi lebih baik kita tenang saja. Okay, so you quit. Yeah, I quit. That's why I go back to the Philippines. So I worked in the Philippines for almost 2 years. And then I had a friend in Abulya-Tama, a guy friend. He told me, Mary, atau bahasa Indonesia diajarkan itu di Manamada. But before that, I went to Australia because my sister went to Australia. I mean, he's a citizen there already, citizen. Okay. Sebelum saya pulang ke Filipina, I went to Australia. So I got so surprised. Saya heran karena I talked to my niece in bahasa Indonesia. She's talking to me in bahasa Indonesia. Keponakannya Keponakan perempuan. di Australia Ya. bisa bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya heran. Aku pikir dia hanya melatih diri. So I told her, how did you know bahasa Indonesia? She said, apa kabar? Like that. And then I said, how did you learn that? You cannot even speak bahasa Tagalog, tidak bisa bahasa Filipino, Tagalog, tapi bahasa bahasa Indonesia bisa, aku ya. bilang. Pas itu dia kata, in our school, bahasa Indonesia is taught as a foreign language. Oke. Di Australia ya. Yes. Jadi saya pikir, Jadi for me it's not an accident, bukan kecelakaan saya ambil bahasa Indonesia ya. Jadi dibilang sama kakak saya, why not try to continue your bahasa Indonesia, and we try to apply in Australia. She said. And then? So to make the story short, Bapak. Yeah. So at first I don't think about it because I am working already in the Philippines at that time. And then my friend orang Aceh telepon, Mary, di mana kamu sekarang? Sudah mati kah? Hoy, karena dia agak bandal, Pak. Yeah. Jadi no, because he can speak English. And then he said, in USK they're offering a scholarship for orang asing, for everyone. So I said, really? And then why not try to apply, pass all the requirements and everything. Semua kasih dan coba saja. Siapa tahu kan bisa lewat. Okay. So I tried. Okay, and you And passed. then, yes, I was interviewed twice and passed the requirements and I passed. So I said, this is for real. So you think the selection process is tight, ketat atau? For me, ketat, because we are many. I think we are like 100 lewat. But they only choose, I think, 70 at that time. Or 70 students. 70 Yes. pelajar dari 100 pelamar. Yes. Saya rasa tidak terlalu Tidak. ketat. Maybe 150. They said. Lewat 100. Because, the ratio not achieve one compared okay. to ya. Mungkin karena baru ya. Artinya this program just open in that year. Yeah, maybe. Maybe. But for me, ketat because we were not only interviewed once. We were interviewed by two persons, and two of them will decide. Okay. Is she going You to? still remember certain question asked to you? That's interesting, I think. Yang menarik pertanyaan. Yang menarik ya. Yeah. He said, you know what? This is Muslim country. He said this, and Bapak. I don't forget that. And are you going to church? Yeah. She asked dia that. tanya, kamu akan ke gereja walaupun di Aceh, gitu? Maksudnya? No. She said, kamu tahu bahwa ini this is a Muslim country. Are you worrying if there's a church? Something like that. Are you worried? Kamu khawatir tidak ada gereja? Yes, tidak ada gereja. At the time, you don't know the situation. Yes. Here. And then I said, why there's no church in there? I said, ada, because I go to church, I said. So she said, yes, there is. You can. Ya, saya tahu ada But gereja. she's just smiling. You go to Catholic church or Protestant? No, not Protestant, in Methodist. Methodist. But sometimes only. Sometimes. Gereja Methodist itu lokasinya dekat rumah saya di Kampung Mulia. Oh. So in Kampung Mulia, I think you never go. Kampung Mulia. Mulia Village. I actually go pa, but I don't remember the names of the places. Beside High Street, apa? Jalan yang sibuk ya?
Di samping lupa bahasa Inggris saya Bukan di samping Simpang 5. No, No. Simpang 5 itu gereja Katolik. Oh. Catholic Church. But if you say Methodist, gereja Methodist itu lokasinya di Kampung Mulia. Oh. Many Chinese go there. Okay. Not in Panayong. Yeah, in Panayong. I But know Panayong. actually, Yes. it located in Kampung Mulia. Oh, Kampung It's Mulia. you know, in that street ada gereja how many? 2? Ada Protestan yang besar Yeah, itu. GPIB. Yes. Gereja Methodist. Yes. And then around maybe 300 meters, it's gereja Catholic. Batak Protestan HKBP, you know? I know, but I don't know which. I only saw 2. Yeah, I mean 300 meter, 300 300 meter, jauh, agak jauh. 300 meter. Oh, itu I ada don't. gereja Batak Protestan. Yang kalau berarti ada 4 ya gereja di sini ya, 4. Karena di situ aja 3 ya. Oh, 3. I know Catholic, I know Methodist, and the other one. But Batak, I don't know. HKBP. HKBP. So in Batak is an ethnic. Yes, yes, So they in North Sumatra. yes. So in so far I know they have several churches. Churches ya. Yeah, yeah. Beberapa gereja yang refer to ethnic like Batak, gereja Batak, gereja Karo, Yeah. gereja Simalungun based on ethnicity. Okay. Uh, I don't go there. You're not the religious person. Religion is not about going to So- church every day. In I don't know in your Christian tidak harus setiap minggu ke gereja. Adakah diwajibkan setiap minggu ke gereja? We were encouraged. Memang bukan harus, tapi it's up to you. You have a choice. If you want to go to the church, fine. That's your life. If you don't want to, it's your life. So we have choices. But the pastor encouraged us to really go to church. Untuk dengar ceramah ya. Tapi tidak wajib juga. To hear pastor speech ya. Yes, yes, yes. Okay, back to your study beginning ya. Yeah. And then you lewat ya. Lewat. Terus lewat. Tapi karena Mary sudah pernah di Aceh, ketika lewat itu tidak terlalu difficult ya to move to Aceh because you have Yes, already experience ya. Yes. But maybe it's quite different, Pak. Because Abolyatama is, they said it's a kampungan. Why did you go there? I don't know it's kampungan also. Pusat kampungan. Jangan marah ya. Pusat kampungan. Nanti dicubit kita. I must meet him. No. Somebody said, Pak. Then I said, no, Abolyatama is very terkenal when it comes to kedokteran. I said. You know the owner of Abolyatama University? Yeah, I forgot. Siapa nama? Lupa siapa. Pak Rusli Bintang. Rusli Bintang. Yes, One yes. of the richest person. Yes, in Aceh. I know. Yeah, he's very good person. Yes, he's a good man. Yeah. Yeah, sangat baik orangnya. So, but somebody said in somewhere pa in the city, they said, Kampungan. No, it's not kampung. So, in Shakwala, maybe because there are many foreigners, and in Abolyatama, maybe only me or few at that time. Okay, That's why they said that. Or maybe this is in term of circle ya. Yeah. Environment. Yes. Kalau di Abolyatama, Mary nggak ketemu teman-teman ya. Yes, yang orang asing. But in Siakwala you have Many of foreigners. us. Okay. Banyak. Jadi agak mudah. So terus pilih di bahasa ya. Memang dari beginning sudah pilih bahasa. Yes, because of my plan. My plan ya. Yeah. Okay. Nah, sekarang sudah di semester berapa nih? Semester 7. Hampir sedikit lagi, You have Pak. to graduate. You have to graduate this semester. Not this semester, Bapak, because I'm going to make skripsi first. I mean, I don't want to, because I want to do perbandingan bahasa Filipino dan bahasa Indonesia, and it's not easy. Your skripsi ya, Yes. Your thesis ya. Yes, that's right. Comparison between bahasa Indonesia, Dan bahasa Filipino. bahasa Filipino. Yeah. So far you find many similar or many. Not many, but yeah, agak banyak juga, Pak. Kosakata, mirip kosakata, dan apa artinya, dan logatnya bagaimana. Yeah. That's why I got so interested. You just collect, this is Filipino words. You just collect, this is Indonesia.
Yes. Then you compare. Not like that. Or maybe you also check ini asalnya dari mana gitu. Yes. You check. Jadi saya buat the theory first. Bagaimana logatnya, bagaimana logat A, B, seperti itu, the consonants and the vowels, and then I give example, saya cari contoh dari Filipina yang agak mirip-mirip di Indonesia dan ada kata-kata yang sama, then saya mencari apa alasannya ada persamaan seperti itu, dan saya cari satu kampung di Filipina yang sangat mirip bahasa-bahasa mereka dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Sudah mulai. Tapi belum selesai. Masih mengerjakan. Itu tidak mudah, Pak. It's difficult, that's really. Very difficult. I think. But I like it. In my opinion, that's for master. Oh, really? Yeah, it is fit for master. Yes, because I'm also lecturer. Okay. Yes. So yes, Pak. I see many skripsi in Indonesia. So biasanya, normally, skripsi is more simple. Oh, really? Yeah. I don't know in your country. But you know what, Bapak? Because my I really want structure, something like kebahasaan. So my passion is that kebahasaan. Jadi I really like it. Dan memang my dosen saya mengatakan, nanti mati kamu ya, gara-gara itu skripsinya susah sekali. Itu susah, very difficult. And also you will spend much money, I think. Yeah. Much money. Because you have to go to Philippines. No, I just want to compare books and also. Oh, from book. Yeah, people whom I know in the Philippines. Okay. Who speak this language. You not spend much money, but you will the spend effort. Yes. And much time. Yes. And also, if too difficult, it's not easy to find a good partner. You mean it mean like partner for discussion? Bapak mematahkan semangat saya. Ya, itu memang spesialis saya, mematahkan semangat. To disencourage. No, I mean bukan. Just kidding, Bapak. Maksud saya, jangan terlalu susah, nanti akan menyulitkan, akan membuat Mary susah. Ya, gitu. Mungkin Mary bisa menyimpannya. You can keep it for your master education. If you want to. I will not have master, Bapak. I will work first. Maybe I don't know when, but I might have masteral, like taking linguistic. Tapi bukan sesudah ini saya mau kerja dulu seperti itu. And in my opinion, your research is like international research because you make comparison between two countries. It's that difficult. But it's very interesting, right? Yeah, very interesting. Semakin interesting, semakin berat biasanya. Ya, dan semakin berat, semakin banyak ilmu. Yeah, I agree. Apa dukungan yang Mary dapat? Dukungan during your research, what support you get from university? There's no support. I mean, they just encourage me to continue. Most of the support from my family, dari teman-teman di Filipina yang di bagian selatan who can speak bahasa Indonesia sedikit-sedikit seperti itu. Tapi in the university, they dukung, okay, that's a very good idea. Hanya seperti itu. Okay, itu idea. Yes. Ya, kalau in our term, kami akan doakan supaya Anda berhasil. Just pray. Iya. Nothing else. Just pray. Iya. Tapi itu penting juga. Penting juga. Ya, biar ada kekuatannya. Kekuatan luar biasa. Okay. Dan hikmat. Sekarang berarti untuk pendidikan tidak ada yang terlalu susah ya? Tidak ada. In education system you don't find any difficult. No, Pak. Maybe because I'm a foreigner and bahasa Indonesia is, for me, it's not difficult. Yeah. Yeah. No changing of verb for example Tapi pertama-tama susah juga, harus berdarah hidungnya biar bisa paham. Tapi it's a process. Jadi selama saya tinggal di sini belajar bahasa, mungkin for me the key kuncinya is motivasi diri. Yeah, what is your goal? You want to work, so you have to be good in your studies. Seperti itu. Okay. Kelasnya dipisahkan dari regular student? No, I go with the regular students, yes, with the local. So you will see different habit from local
Sebenarnya Pak Mary itu kan orangnya, I love to talk, but when it comes to studies, orang fokus. So Jadi, you find? find what? I mean, yeah, a different habit. But you know, they are very orang Aceh tuh, when as what I observe ya Pak. Yeah, different habit. Ada yang cerewet, ada yang diam-diam, ada yang ya. Yeah. Maybe when you studying, someone ask you, someone ingin bicara, Iya. banyak gitu Yeah, ya. they at first they Yeah, talk. yeah. They want to talk. Apalagi you very different with the other because you not wear a veil. This is for example kan. Yeah. Pasti ya, karena di Aceh kan semua pakai jilbab. Iya. Pastinya dengan orang, ini satu kenapa nggak pakai jilbab? Iya, nih? pertama-tama mereka melihat saya pikir, apakah saya berantakan, gimana, apaku rambutku, kenapa mereka lihat wajah saya kayak seperti ini? At first, I feel that way, Pak. Yeah. Because for us in the Philippines, if you will look at us, melihat orang lama lihatnya, bisa marah orang. Tapi Like pertama-tama, harassment maybe ya. yeah, just like that, Bapak. But then I get used to it. Karena di Filipina tidak boleh melihat orang sampai kayak lama-lama. Iya. Ya. Apalagi Mary kan brown ya. Ya. Your skin brown. Yes. Mungkin orang di sini berpikir ini orang kulitnya coklat tapi nggak pakai jilbab. Ini siapa? Who is this? Pernah saya. Yeah, I wanna share this ya Pak. I went to the beach because saya suka laut ya. Yeah. Pas itu saya naik motor dengan teman di belakang. I cannot drive at first ya. So, I go with her in the laut. Pas itu ada orang bilang sama Mary, ini nakal orang Aceh ya, nggak pakai-pakai, nggak tutup rambut katanya. I can understand that Pak because I already learned bahasa Indonesia. Jadi saya bilang, bukan Pak, bukan orang Aceh. Pas itu my friend dia turun di motor, dia bilang, bukan Pak, dia orang apa, bukan orang Muslim pun. So you know why I lol ketawa kera because why mengapa mereka how to say mereka nakal gitu, tidak pakai jilbab berarti nakal. Ya nakal katanya, nakal ya orang Aceh. Why? Karena tidak pakai jilbab terus they assume this is a naughty girl. Iya, pertama pas saya bingung juga. Bukan, saya bilang. But I understand already, teman saya dia menjelaskan. Bukan, Pak. Tapi that's my experience. But for me, it's okay. I don't know about this place. It's okay. Terus pasti banyak nih ya pengalaman-pengalaman kayak gitu ya selanjutnya ya. Tapi banyak juga yang bagus, Pak. Bukan sama kayak apa gitu. yang bagus apa misalnya? Yang bagus apa? Just recently ya Pak, saya punya kecelakaan kemarin. I think April this year. Pas itu, when you don't have families with you, tidak ada keluarga. Saya pikir hanya sendiri di rumah sakit. Saya berjuang sendiri. Seperti itu ya pikiranku Pak. So saya sangat sedih. You feel lonely ya? Yes, tapi waktu itu dosen-dosen saya, teman sekelas saya datang, bawa ini, bawa itu. Dan mereka pernah bergantian, oke, kalau gak ada orang untuk merawat Mary melihat di sini, biar kami cari ya dari prodi kita. So at that time I said, orang Indonesia, orang Aceh ya sangat baik. You have family ya? Yes, I never feel lonely. Saya cepat at that time cepat healed. Ya, karena ada orang-orang sekeliling saya. So, that thing I cannot forget, Pak. Jadi meskipun siapapun kamu, whatever your religion is, ada kemanusiaan seperti itu. Humanity so, ya. Humanity. Di rumah sakit mana? What hospital you stay? Di Arif, Prince Arif. Oh, di kampus juga ya? Yes, but then I was transferred to yang besar, rumah sakit Zainal besar Pak. Abidin. Yes. You see something different in that hospital because in term of solidarity, you see something different. Or In where? in the hospital. In the hospital. In the big di rumah sakit yang besar. Sama saja karena mereka mungkin fasilitas ya, but the way they treat people. I mean in term of people solidarity. Oh, just the same. They help me a lot. Ada Mary ada perhatikan nggak itu kalau misalnya ada satu yang sakit,
yang mengantar, yang take care itu ramai banyak. Do you see that? Oh ya, iya. Saya melihat. Only one hospitalized, but Oh iya, most iya, their iya. family will take Ya, care. mau ikut. Yeah. Ya, benar. Jadi banyak kali orang di sana. Yeah, Yes, yes. Ya, I think mungkin satu budaya juga yang saya lihat ya di Indonesia ini sangat menghargai keluarga. Ibu, ayah, atau siapapun di dalam keluarga sangat dekat ya. Yeah, yeah. So that's what I observe. Iya, kalau Mary ada melihat itu kan, misalnya saya kadang-kadang, Iya. sometimes I go to hospital, so I see in front of operation room, Ya. for surgeon, so many people waiting their Ya, family. rombongan ya. Yeah. Yes, ya So benar. like this is hotel or what? Maybe it has something to do with the culture, Pak. Yeah. Budaya yang sangat menghargai keluarga, sangat sayang ya. In one side, di It's not satu good. sisi bagus, tapi in another side itu bisa menghambat pekerjaan, service. This will Benar. very rare Ya. because too many people ya. You cannot move and it's not easy to move. And then, Benar. the management cannot control Iya, benar juga, Pak. the Iya. cleanness. Iya, iya. Karena kalau ada orang sakit kan seharusnya dia perlu istirahat. But if there are a lot of people, you cannot istirahat. Mereka berbicara sendiri atau selalu berbicara dan it's hard to move. Iya, iya, benar juga. Tapi itulah Indonesia. Ya. The same thing in Philippines. Filipina Pak, sama juga. Meskipun tidak apa harus ikut di dalam, but tergantung rumah sakitnya. Okay. Tergantung what is the rules in the rumah sakit. Okay, sorry, I want to ask you about Philippines. Ya, ya, ya. The Bisa, Philippines bisa. what I watch in movie, Yes. not the real Philippines I think. Ya, ya. So poverty many in Philippines, right? Yes, there are part, ada bagian, tapi ada juga yang kaya. It's a developing country. Tapi poverty ada. Banyak ya. Yes, ada. Terus di Philippines, I watch a documentary movie Yes. in slum area in Philippines. People eat rotten flesh, rotten What is that? daging busuk. What is the name? I don't know in Manila maybe. But not, maybe there is, See Bapak. like sampah. So you know the rotten daging-daging yang sudah tidak dipakai, Iya. mungkin di perusahaan, di restoran, and then dump to di pembuangan, disposal. Kemudian orang-orang miskin tuh mengambilnya lagi untuk dikonsumsi. For their Okay. consumption. Have you heard that? I heard that. In the Philippines, yes, that's right. Ada orang, mungkin bagian orang, karena Filipina itu is not kaya. It's a developing country. Jadi ada memang poverty di Filipina, itu benar. Tapi bukan semua makan seperti itu. Saya tidak tahu, Of course. tapi I don't know why they eat that, but for me, I don't. This the Filipino has a specific term for this. Maybe later we will search in. Sepertinya ada, saya dengar tapi lupa saya, ada ya, benar, ada kata untuk itu, Pak. Yeah. Iya. Ya, benar itu. Yeah. Documentaries are true. Yeah. And you know, in a certain countries, in a developing country, I think poverty is always there. Yeah. Yeah. And always present in a movie. Yes, at least they will know that, yeah, that's the reality. Yeah, like- We cannot hide the reality. Udah ya. pernah nonton film Slumdog Millionaire? India movie? Tidak suka dengan Indie movie. Maaf ya, Pak. Nggak, Saya- di Slumdog Millionaire itu Yes, memang they show. it's really, how to say, it's the movie really depict, menggambarkan situasi in slum area In the India. Philippines? No, India. In India? Slumdog. Oh, Slumdog. Slumdog Millionaire is I heard that this it's movie a get famous Oscar. movie. Ah. Yeah. Situasi sangat kumuh ya, sangat itu. Iya. So, Kasihan. iya, so I mean bukan kadang-kadang, seringnya kita itu kan mendapatkan gambaran suatu daerah dari film ya. Like I said before, Iya. I watch a movie about Philippines from YouTube. Yes, ya. yes, yes. So in YouTube they only present the bad things maybe.
Ya, Filipina seperti itu. Tetapi menurut saya sebagai orang Filipina, orang-orang di Filipina sangat ramah. Dimanapun pergi orang-orangnya. Because for me, whatever the place is, apa gambar, apa tempat itu, tapi kalau orang-orang yang tinggal di sana bisa menerima orang atau gimana, you will forget these things. Poverty, Pak, in the Philippines, poverty, even we have disaster, ada musibah atau apa, kamu bisa melihat orang Filipina masih tersenyum. Okay. So, for me, yes, there is poverty. Mary tinggal di mananya di Filipina? Cebu, Philippines. CEBU. Yes. Cebu is Cebu. far from Manila? It's like 21 hour by plane. 1 hour. 24 hours by ship. 24 hours. Okay. This is a province, yeah. No, it's the second largest city. Oh, second largest. Cebu. Kalau naik tuk-tuk lama ya. Mungkin tuk-tuknya sudah rusak, Pak, gak bisa sampai. Kalau di sini we call it labi-labi ya. Saya pernah naik labi-labi, Pak. Yeah. Yang lucu di sini, Pak. Yeah. Saya naik labi-labi pertama karena di Filipina kalau kami naik labi-labi, Pak, kami langsung kasih uangnya untuk bayar, belum turun. Okay. Jadi saya taruh pay first ya. Yes, pay first and then we like if you ada uang harus tolong kasih Bu, tolong kasih sampai ke pengemudinya. Pas itu saya tak seperti itu. Terus ibu itu, kenapa? Want to pay. Mau bayar, Bu. Bukan, turun. So, then I'm looking for di mana? Di Filipina we use a coin like that. You insert coin. We don't have bell. So, saya bingung bagaimana saya turun kalau gak bisa berhenti. Jadi saya di mana? Bingung, so saya lewat. So it's different. Jadi terkejut saya pertama-tama naik labi, tapi ya bagus pengalaman. Bayar sesudah turun. I think di sini hampir semuanya pay later. Pay later like what? Like in market, in shop marketplace ya, pay later ya. If you eat, you order it. After eat, sesudah you pay. Iya. If you drink, you pay later kan. Maybe kalau di restoran-restoran besar kan enggak ya, tidak bisa ya. Misalnya you order food in KFC for example. Yeah, you pay first and then yes. In big restoran kan you bayar dulu kan. Tapi di Aceh if you apply system like that, people will upset. Yeah. It look like you don't trust me ya. I will pay. No worry. Tapi Indonesia ini Pak ya murah apanya? Murah lah. Lebih murah. 1 peso, how much 1 peso and 1 rupiah? I cannot, maybe bagaimana, but 10 is 50 pesos. 10,000 rupiah. 10,000 rupiah? 50 pesos. 50 peso. Higher your currency ya? It's not like that, Pak. Tapi kadang-kadang Indonesia lebih tinggi. Tapi mungkin tidak begitu jauh. Mirip-mirip ya. Almost ya. Tapi saya melihat kalau di Indonesia ini ikan, sayur-sayuran, buah-buahan itu lebih murah, Pak. Lebih murah. Listrik, bensin. Pokoknya saya bisa hidup lah lebih lebih nyaman, Pak, sedikit. So you feel like a rich person here, eh? Not really. Like middle class. Middle class. Middle class. So you can show your family in your. Tapi kalau kirim uang ibu lumayan bisa cukup. Karena murah. Murah, ya. Yeah. Talking about the market ya, Pak. Okay. Pergi ke pasar ya? Traditional market. Yes. Bahasa Indonesia waktu itu masih bingung-bingung sedikit. So at that time I want to buy labu ya, yang warna kuning. Yes, pumpkin. Bukan coconut. What is coconut? Kelapa. Okay. Ya kelapa. Kan kelapa kepala. Yes. Yeah, it's quite like inverse ya, sangat sering terbalik-balik ya. Saya ada banyak masalah dengan ini, Pak. Serius. Dan saya kan orangnya confident. Saya sudah tahu itu. So I went to the market and then I said untuk Bapak, "Pak, berapa kepalanya?" Bapak itu Pak terkejut, marah sedikit. Sombong amat nih orang. Terus
I was thinking, why kenapa wajahnya seperti itu? Kan dia garut-garut itu kelapa itu kan? Iya. Ini Pak, yang warna putih, saya mau beli ini, mau masak sesuatu. Katanya, bukan kepala. Ya, terus ibu itu bilang kelapa ini, kelapa ya, kelapa. Iya, kelapa. Oh, jadi orang apa kamu? Katanya. Oh, iya. Pas itu saya bilang saya orang Filipina. Oh, seperti orang Indonesia kok. Katanya. Yeah, maybe Look like Indonesians. here in Aceh not many Filipino. Saya tidak tahu Pak. Tapi kami kan di imigrasi, kami dikenalkan siapa yang ada di Indonesia ini orang Filipina. Ada juga tapi sedikit. Yeah, in Aceh you know some of them? I know. There's in Matahari, there's a Filipino there. Saya tahu karena sebelum datang ke sini, imigrasi kami, embassy, they will let you know. There's orang Filipin di sini. Something like I that. know someone from Filipino, a man, Lawrence. He Coffee. Yeah, Yes. Coffee. Matahari ibunya. Okay. Ibu bapak itu. Okay. I know them. I meet them. I know them. They from LSM ya, lokal organisasi ya. What is LSM? NGOs. Non-government organization. Okay. LSM namanya. Ya, lokal LSM itu singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Okay. Oh, tahu. Yes, organization lah. Yes, it's an organization. Yeah, they help like apa? Non-private organization. Yeah. And they have a school, right? School and Yes. I know them, Bapak. I know them. I heard about them also. Dan dulu ada beberapa orang Filipina juga yang mengajar di kindergarten ya. Di mana siapa? But I forgot name. But I know some. Kindergarten? I mean saya pernah dengar kindergarten dulu sangat long time ago, maybe 10 years ago. Oh, saya tidak tahu lagi. Mungkin waktu 2014 saya tidak pergi-pergi di mana-mana, makanya tidak tahu kalau ada orang Filipina. Mungkin. But I know Bapak, Ibu Victoria. I know them because they were the ones who were assigned to take care like from the embassy. That if there is a Filipino, help them if there's something they need. Yeah. Seperti atau ada masalah, tolong mereka. Just like that. Okay. Terus orang Filipina ini kan banyak merantau ya. Yes. Many work abroad ya di mana-mana. Iya. And I hear this your Filipino berbahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Iya. Your English better than Indonesia. In general, I mean. So that's why mudah mendapat kerja gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi mengapa orang Filipina bisa berbahasa Inggris lebih bagus dibanding Indonesia? Okay. Pertama-tama karena Filipina dijajah oleh Amerika yang cukup lama. Terus satu yang mereka tertinggal di Filipina adalah pendidikan. Jadi kurikulum Filipina itu memang terpengaruhi dengan pendidikan orang Inggris, Americans. So dari Denny ya, sejak Denny sama kindergarten sampai selesai menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, hanya satu mata pelajaran yang menggunakan Filipino dan itu bahasa Filipino. Makanya So English is your national language ya? Our national language is Filipino. Tapi yang sering digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Tagalog nasional. Tagalog jujur saja tidak terlalu digunakan. aku sendiri ya Pak bingung. Kemarin ditanya bagaimana Tagalog ini apa? Ya, orang Pikir-pikir. Indonesia taunya tuh bahasa Filipina, bahasa Tagalog ya. Iya. Padahal banyak bahasa ya. Banyak bahasa, Many languages. bahasa daerah tapi bahasa nasionalnya bahasa Filipino. It's Tapi different bahasa. different from Tagalog. Tapi very different. Sama juga di sini Pak, banyak kali bahasa daerah membingungkan Tapi lebih banyak orang Indonesia bahasa daerahnya lebih banyak daripada Filipina. Kami hanya 82. Sepertinya orang Indonesia punya bahasa 705 lewat lah, 750 lewat. Ya, sangat banyak. Pernah membaca soalnya. Oke, ini
tentang politik. Mary mengikuti politik di Filipina. Yeah. Yeah. So your president now is son of Bongbong Marcos. Yes, Ferdinand son Marcos. of the former president. Ya, benar. Presiden Anda Filipina yang dulu Marcos, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos, dan presiden Indonesia dulu Soeharto. Ya. You know the story? Yes. Is diktator. We call Ya, it. iya. Saya dengar. Iya. So, Agak mirip sama Ferdinand Marcos. Iya. Yeah, mirip, very similar. Very diktator. Very tangan besi ya. Oh, iya. So now you sekarang presiden Filipina kan saya nggak tahu ini Marcos. Iya, anaknya. boleh bicara itu. Jangan nanti dipulangkan. Janganlah pulangkan juga. Bukan Pak, kami di Filipina ada namanya free of speech. Free of Ada punya kebebasan untuk memberikan opininya. Jadi ya presiden kami sekarang adalah Presiden Bongbong Marcos yang anak Ferdinand Marcos yang kata mereka diktator ya. Tapi menurut saya, ini opini saya ya, saat Ferdinand Marcos itu menjadi presiden, memang Filipina itu bukan miskin. Jadi pokoknya ada it's a controversy controversy. di dalam sejarah kami. Tapi ya kami sudah sudah ingin menghapus sejarah itu. Tapi yang saya mau katakan aja saat Presiden Ferdinand Marcos lewat ya, sudah selesai waktunya, sejak dari sana sampai sebelum Bongbong Marcos atau Presiden Duterte, Presiden Bongbong Marcos, lebih parah Filipina, ya Pak. Dan after Marcos, ya after Marcos, Philippines get worse. Yes, ya benar itu ya Pak, dalam sejarah dan memang kenyataan Filipina. Mereka banyak yang menyatakan bahwa Ferdinand Marcos itu diktator, dia membuat Filipina seperti ini. No, it's not for me. Tidak benar, tidak semua itu benar. Nah, jadi sudah lewat. Mereka bilang the dictator Ferdinand Marcos harus selesai biar kita lebih But apa yang terjadi kami lebih parah, ya. Jadi Presiden Bongbong Marcos ini meskipun ya ayahnya diktator, dia tidak berhenti menolong lah Pak, Filipina itu. Tapi karena mereka tidak mau Presiden Bongbong Marcos itu bisa terkenal karena sejarahnya dan apa yang sudah lakukan dengan ayahnya ya. But not everything, tidak semua itu benar. Itu sudah dibuktikan dengan pengacara-pengacara. So to make the story short, banyak sekarang Presiden Bongbong Marcos pemenangnya ya. Karena Pak, kami melihat bahwa kata mereka Presiden Ferdinand Marcos itu seperti ini jeleknya. Tapi kenapa lebih parah, lebih banyak korupsi dengan waktu-waktu sesudah di Presiden Marcos. Nah, kami melihat anaknya ini banyak yang melihat bahwa meskipun sudah ini yang dilakukan, mungkin ada yang salah-salah dilakukan oleh ayahnya, tetapi tidak maksudnya dia orangnya ini seperti ini karena dia tidak berhenti membantu Pak Filipina itu, tapi tidak pernah diberitahu di dalam berita. Tapi yang mereka katakan semua jelek-jeleknya. Negative things ya. So for us Filipinos, karena tidak semua yang terjadi waktu Marcos jelek. No. Kami di dalam sejarah kami mengetahui juga bahwa ada orang-orang yang di belakang itu dan berusaha untuk merusakkan dia. So merusakkan Presiden Marcos. Jadi saat ini memang banyak pemilih-pemilih atau masyarakat Filipina mendukung Bongbong Marcos. Presiden Bongbong Marcos, ya, Presiden Bongbong Marcos. Maaf, karena itu presiden kami ya. Harus hormat. I hear he is very famous on TikTok. Bongbong Marcos. Not only in TikTok but in YouTube as well, Pak. YouTube because he use medsos effectively ya. Yeah, and he's a good man, Pak. For me, kalau saya punya opini sendiri ya, dari katakan dia dan di perbuatan dia, Presiden Bongbong Marcos is a good man. Good man. So... Tidak artinya ayahmu melakukan ini dia akan melakukan salah. Let's give a chance. Kami ingin memberikan kesempatannya biar dia bisa membuktikan ya
kita tidak boleh menghakimi orang kan, Pak. Oke. So we will give him a chance. It's, Our President Bongbong Marcos. Ya, saya tidak tahu Anda ngomong bagus-bagus ini karena takut dipulangkan atau apa. No, Pak. Memang dari kemarin-kemarin my choice is him. Oh. Dari You vote him, ya? Instagram. Yes, dari Instagram. I don't vote him. Because I I'm vote him. because I'm Indonesia. Yes, of course. Karena Bapak bukan. Iya, serius, Pak. Bukan meskipun saya apa tapi kejujurannya itu sangat penting lah. Oh, Yeah, honestly person ya. Yeah, I don't care if the person will be angry with me as long as I say the truth. Ya, saya Ya, pikir Mary bukan orang biasa nih. Saya mulai yakin nih Anda nih dari FBI. Mengapa kayak seperti itu, Pak? Because you know much. I love politics. You love politics. Yes. Okay. If you love politics, I want to know your opinions about Indonesian politics. Mana saya di Indonesia nanti dipulangkan terus-terusan. No. In general, or Achenese politik, or Aceh politik, or maybe political system in Indonesia. You have opinion. You have been here 3 years, right? Iya. So I think 3 years since 2019. Nanti orang Aceh marah Oh no. sama Okay. I want to ask you about when president election. You know the situation when president election Iya. 2019 is very caustic in medsos. Who runs that time, Pak? Jadi Who runs for president? Jokowi and Prabowo. I know. It's very, Prabowo, sangat kacau di medsos. Bapak Prabowo itu orang-orang Aceh suka sama Bapak Prabowo, Yeah. right, Pak? Yeah. But the winner Is Presiden Pak Jokowi. Jokowi. But jadi saya selama masa election Yeah. I aware in medsos you can be anything. Yes. You can have any perception, Ya, benar. or if you are a good person, you still have bad thing. Ya. Karena di medsos everything will open. Ya. Benar. Ya. Saya jadi sadar itu. Saya begini, seseorang yang kita anggap dia bagus, ternyata di media sosial dia itu dikuliti, istilah dikuliti. Ya, it's like we have mask, Yeah, ya. Tidak yang benar. Ya, di open. Ya. For example me, saya kan orang baik nih. Saya tidak tahu juga Pak, siapa tahu Bapak. So, in perception, I'm a good man. But maybe in one day I will run for, like say, governor. People will try to find the bad thing from me. Ya, benar. And they find it. For example, I forget to pay ticket. Ya. Ya. Dan mereka membesarkannya. Ya, seperti itu kan. Iya. Sebenarnya Pak, di politik Indonesia ini kami Filipina lebih parah, Pak. Karena jujur saja ya, apapun yang kami katakan meskipun itu jelek, semualah dikatakan tentang presiden, kami punya hak seperti itu. Lumayan di sini, Pak. Karena mereka orang Indonesia hormatnya dengan presidennya masih lebih tinggi daripada Filipina, Pak. Don't you know that even during President Duterte's time, dia itu besi juga, Pak. Iya. Beliau He likes presidennya. to short drugs. And that's good. I really agree with that. Because drug addiction. Saya tidak suka orang narkoba, Pak, soalnya. Yeah. Karena mereka banyak kriminal yang terlibat dengan narkoba. Makanya saya suka sama Bapak juga itu. Duterte. Tapi ya, when it comes to politics in Indonesia lebih lebih sopan dan there is a demo, there is an expression, tapi kontrol juga, masih ada kontrolnya untuk mengatakan. Tapi masih mengatakan yang siapa yang dia pilih ya, tapi dengan polite, sopannya. Ini Filipino Bapak lebih luar kasar biasa, ya, Pak. more rude ya. Vice President dan Presiden di sosmed aja kayaknya seperti some people they don't respect the president, their words, even they use pictures that are not good just to tell something bad about the president. Seperti itu.
Demo juga ada. Demo, tembak menembak. Ya, lebih parah. Mass killing? Mass killing. Oh, about President Duterte ya. Yeah. Yeah. Actually, Pak, it's not about he really killed. The rule of President Duterte is to really eradicate. Mungkin eradicate ya, menghapuskan narkoba remove, itu ya. Yeah. To Tetapi eliminate. itu terlalu rampant, terlalu banyak di Filipina ya Pak. Serius saja, itu jujurnya. Nah, dan menurut saya sebagai warga Filipina itu banyak masalah, banyak crimes gara-gara narkoba. Yeah. So, dia mempunyai prinsip seperti ini. Kalau dia narkoba, seharusnya dia harus surrender, harus memberikan dirinya ke polisi menyerah. untuk bertobat ya. Ya, menyerah. Tapi kalau dia melawan, dia akan menembak polisi ini. Apa yang harus dilakukan polisi? Mereka menembak juga. In response, Ya, in response. Tapi dia tidak bilang harus mereka dibunuh. Mereka harus surrender. Okay. I got it. Tapi kalau mereka membunuh polisi, apa juga ya mereka? Jadi ada prosesnya. Kalau contoh yang dibunuh ini yang berlibat dengan narkoba memang benar-benar dibunuh dengan tanpa alasan, yang tidak punya bukti yang kuat, mereka bisa pergi ke pengadilan untuk polisi-polisi bisa ditaruh di to the court, Ya, to the court. Bukan seperti dia bilang tembak-tembak asal-asal tembak-tembak. Okay, I got it. It's maybe because media. Yes, because of the media and the people outside Philippines, they were the ones who destroyed. Media write in their paper very cruel. Oh, this president very cruel. No, when the time of President Duterte pa, it's more safe, lebih aman. Okay. Why? Because the criminals, they are very scared. Lower jadi Yes, and rate-nya jadi the turun. drug addicts sangat takut. Karena kayak seperti itu. Karena harus seperti itu karena sudah banyak crimes di Filipina. Pernah mencoba drug? Never, Bapak. Itu tidak bagus. Untuk apa? No, saya waktu muda pernah. Drugs, Pak. Drugs. Yes, for medicine. No, Biar for medicine. sehat. Oh, Bapak pernah? Ganja? Ganja? You know ganja? Marijuana. Yes. In the past, marijuana is very common in Aceh. Saya shock dengan iya. When I was young, Yes. I mean like teenager, sometime, Hmm. yeah, I use it sometime. Sometimes. I didn't addict. But I have a question, Pak. Okay? I have a question. Is it true that they put marijuana in foods? Sometime. Or Because it's expensive. Not every food put there. It's expensive. Kalau mie, you know, mie goreng, it's a normal price 10,000. If you put that, it become maybe 20,000. Serius, Bapak? Because it's expensive. Jadi di Indonesia marijuana gak apa-apa? No, it's forbidden. Forbidden. But in Aceh, in the past past time, it is normal because like herb, like bumbu. Herbs. Herb. Okay. No. I didn't try that, Pak. You didn't try, Then we'll never try. Tidak akan pernah. Tapi di Filipina banyak yang pakai narkoba, ada juga. Makanya our president have this untuk menghapuskan narkoba itu karena luar biasa juga. Mary kan udah 3 tahun di sini. Yes. Apa makanan Aceh yang Mary suka? Saya suka ikan kayu Ikan kayu. dan mie Aceh, tapi jangan terlalu pedas. Terus kalau sehari-hari makannya apa? Sebenarnya Pak, saya suka memasak lebih daripada beli. Oh. So saya suka sayur sama ikan. Sayur sama ikan. Saya suka ikan di sini karena segar. Yeah, because we near to Yes. coast ya. Yes. Oke, Mary. Oh ya, saya belum tanya nih. Ini kan Mary kuliah di Aceh nih kan. Ya Pak. Adakah pria-pria Aceh yang menarik perhatian Mary? Natawa tuh. Emang saya berbahasa Filipina. Bagaimana? Saya tidak tahu juga, Pak. Yeah. Saya tidak tahu karena tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah merasa suka dengan pria Aceh? Tidak. You don't like us? Enggak, bukan, Pak. Bukan sebagai bagaimana dibilang ya? Mungkin karena tujuan saya is to really study.
Menurut saya fokus dengan study. Jadi saya tidak kata mereka cewek kali perempuan ini. Cuek. Cuek. Oh iya. Tapi sebenarnya bukan. Tapi ya tujuannya bukan itu. Atau sebaliknya ada pria-pria Aceh yang we call here PDKT. Tidak, Pak. Tidak. Crush on you. No. Mereka menurut saya punya teman-teman tapi mereka menganggap aja sebagai teman kelas atau teman, bukan seperti Nobody special. Ya, tidak ada bilang apa-apa, jadi terserah. Menurut saya Pak, saya tidak bisa bilang kalau dia tidak mengatakan sesuatu, jadi saya tidak mau berasumsi. Pede kali. GR kali kita. Ya, Pak. Oke, berarti sejauh ini Mary mendapatkan apa yang Mary cari di Aceh ya? Iya. You get what you want. Ya, benar. Here, ya? Iya. Tidak ada yang more or less ya? Ya. Lebih kurang ya? Ya. And you happy live here? Yes, saya sangat bersyukur karena kami gratis tempat tinggal untuk bayar sekolah dan kami didukungi dengan USK, OEA. Jadi ya saya senang Pak. Maksudnya ya, and I feel safe in this place. Safe ya? Aman ya. Oke, terakhir. Pernah pulang ke rumah paling telat jam berapa? Kemarin. Malam jam berapa? Saya pulang ke rumah. Kami tidak boleh pulang lama-lama, tidak lewat jam 10. Tapi saya biasanya kalau tidak ada yang pentingnya Pak, memang sesudah kuliah pulang ke sekolah karena belajar. Tapi kalau paling telat ya mungkin jam 8 atau jam 9, tapi rare, jarang kalau Because ada. I want to show you in Aceh is very safety. Ya saya Even merasa you safe. go home at 1 o'clock in midnight, I think it's safe here. Not in like other city in Indonesia. Ya saya tahu itu Pak. Saya melihat itu karena tidak pernah kejadian di sini. Kriminal ya? Ya rampok-rampok ya. Nggak ada. Ya I know, and that's what I like in Aceh. Aman. Aman ya. Ya, tidak banyak kejadian kayak seperti itu. Oke, Mary, terima kasih banyak for your time. Terima kasih juga. I'm very Pak. happy talk with you because ini paling lama mungkin ya saya ngomong. Ya, mungkin nanti next time we can talk anymore ya. Ya, Kapan-kapan terima kita kasih ngobrol juga lagi. banyak. Atau nanti kita undang lagi teman-teman dari asing dari mana-mana untuk Ya menceritakan Pak, pengalaman silakan. ya. Mereka banyak di sini. Saya sebenarnya ingin menanya cerita-cerita yang kelam sebenarnya. Apa kelam? Darkness. Darkness? So what kind of darkness? I don't know. Maybe you have. Apa darkness? Maksudnya? Mungkin ada, siapa tahu ada. Maybe the dark side of Aceh from your perspective. The dark side. Or whatever lah. Mungkin karena saya jujur Maybe aja, a Pak. good woman ya maybe. Mungkin saya orangnya tidak suka jalan-jalan tanpa alasan soalnya. Karena mungkin di dalam keluarga kami sendiri tidak boleh sembarangan pergi-pergi kemana-mana. Saya sendiri kalau pergi harus minta izin dari OEA, Office of International. Termasuk kemari ke Kalau podcast ini ini? tidak minta izin karena masih pagi-pagi siang-siang. Okay. Tapi kalau kami pergi ke Medan, kalau ada sesuatu atau pergi kemana jauh dari sini, atau teman yang sudah lama harus minta izin memang. Menurut saya harus minta izin. Oke, Mary, terima kasih banyak ya. Nanti dicari tahu ya tentang Mary Beth itu The ya. dark side? Whatever, I don't know. I don't know. Okay. Tapi based on my experience, No dark gak side. ada yang terjadi, gak tahu. No dark side in Aceh ya. Oh, I want to know what is the dark side. Maybe after we close this, I tell you. Oke, Oke, terima kasih penonton Sago TV. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. There's nobody taking now. In time of sorrow, when everybody falls into the sadness,